Assalamu alaikum bandiraɓe heɗiɓe. Amin calmina on e inde Allah joom jamo. Jiɗɗo yimɓe fof nana te jaɓa lawol peewal ngol lelnigol beele ina mbawa dañjude e makko jaam celluɗo ha abada. Amin beltino feewi e ko min mbawi artude jokkande on yewtere mon lawol peewal. E yewtere men ɓennude en jangino e tawreta ha ganduɗen no jomiraɗo tagiri yimɓe adiɓe ɓe e mbadi mum. En jangino kadi ko waɗi Allah tagde ɓe. Allah yinno ko ɓe jira ɗum no ɓerɗe maɓɓe potiri, no hakkillaji maɓɓe potiri e bawɗe maɓɓe kala, beele ɓe mbawa jogdade e mum jokkodiral belgal ha abada. E dow ɗum en jangino no Allah waɗirno e yeeso Aadama ƴewtidare hoybunde, beele ƴewde so tawi Aadama ina yiɗimo e ɓernde mum, ina ɗoftomo. Hade debbo o tagede taw Allah wino Aadama, aɗa wawi ñamde e leɗɗe ngesa ba fof, so wona lekki gandal moƴƴere e bonande ki. Woto ñam e makki, sabu nde ñamɗa hen fof a mayat. Ko noon Allah ƴewtidirino Aadama, rentini ɗum e wonde jawdi bakkaat ko mayde, sertude e moƴƴere Allah nde. Allah ina yiɗi Aadama, te yiɗi ko yo Aadama wondu e mum ha abada. Kono e jangde men ɓennude he, en jiino no Aadama e Hawa cuɓorino wasde ɗoftade Allah. Ɓe ndewi Iblisa, ɓe ñaami e lekki ki Allah hannoɓe ki. Hande noon en ganniyima wittude e tawreta e simore tataɓere deftere lasli nde, ha jiyen ko kewno caggal nde Aadama e Hawa ñaami e lekki ki Allah hanno ɗumen ki. E aya 7 o bindi ɗi mbi, gite maɓɓe perti, kamɓe ɗiɗo kala. Ɓe tini ko ɓe ɓalli mehi, ɓe cañi birmlefi ƴiwi, ɓe kadditi ɗum. Holko Aadama e Hawa gadino wadde caggal nde mbaɗi ko Allah hanno ɗumen ko? Ɓe gonno ko e fewjude no ɓe cuuɗiri terɗe maɓɓe ɗe. En jangino gila adan e wonde hade Aadama e Hawa ñamde e lekki gandal moƴƴere e bonande ki, ko ɓalli mehi ɓe gonno, kono ɓe kersatano ɗum. Kono joni miijo maɓɓe faatugo e ɓalli maɓɓe ngo waylima. Joni ɓe tini toñange maɓɓe e gacce maɓɓe e yeeso Allah joom senare jogorɗo ñawde ɓe o. Hono noon ɓe perti birmlefi ƴiwi, ɓe dadi ɗumen, ɓe cuddi gacce maɓɓe. Kono hakkillaji maɓɓe ndeƴano, sabu hay goto wawa suudde Allah hunde. Bindi ɗi mbi, ɓe nani teppe Allah jomiraɗo o e nder ngesa he, ɓe dogi ɓe cuuɗoyi Allah jomiraɗo o e nder leɗɗe ngesa he. Bakkaat maɓɓe o wayli hay gurdam maɓɓe. Hade Aadama e Hawa bakkodinde, aɓe beltotono so Allah ari e ngesa he ina yewtida e maɓɓe. Kono joni nde ɓe nani Allah ina ara, ɓe kul haɓe batti signude, ɓe kirsi, ɓe goni e suuɗade Allah e leɗɗe ngesa ɗe. Holko waɗi Aadama hulde ha ina suuɗo? Ngal namnal ina weeɓi. So tawi neɗɗo ina wujja e ngesa jananba, nani dande joom ngesa o, holno waɗata? O wonata ko e sornade. Aadama ina andi toñi Allah. Beele Aadama ina fotno hulde caggal nde woppi lawol Allah ngol? Aha kay. Hol sababu mum? Sabu Allah haalaninomo e ko laaɓi wimo, sa ñaami e lekki gandal moƴƴere e bonande ki, a mayat. Beele ma Allah wat ko wino ko? Ko woni hen miijo ma? Beele ma Aadama may? Beele ma Allah wat kuugal e yimɓe ɓe tagi ɓe? Jabortoɗen ngal namnal ko namnal gongal. Holko jomiraɗo o wadno Lucifer, manam seytane, caggal nde sali kalfandi Allah? Beele Allah woppiri noon seytane e malaikaji mum caggal nde bakkodiri nde? Ala, Allah woppirani ɓe noon. Allah riwɓe to woɗɗi senare mum, waɗaniɓe jeygol ngol ñifata ha abada ngol. No seytane ni, Aadama ne ko calinoɗo kalfandi Allah. Beele Allah ina wawno wiide, ɗum ko hay hunde, woppa Aadama saro ñawde ɗum? Ala, Allah ko ceniɗo, alay sago ñaawa kala bakkaat. O wawa hoddude e bakkaat. E ko faati e ɗum, haala Allah ka wi, Allah ko ceniɗo ha wawa darde ko boni, wawa hoddude e bakkaat. Ko jomiraɗo o ñaawata yimɓe mum,
kala naɗɗo e juuɗe Allah gurɗo o boorama. Eyi, sifa Allah ceniɗo o waɗat kuugal e kala bakkaat. Hono noon alay sago o ñaawa Aadama e Hawa sabu bakkatuuji mumen. Ko ɗum waɗi e aaye dewɗe heno eɗen jiya no Allah yiiloriɓe. Bindi ɗi mbi tan Allah jomiraɗo noddi Aadama wi ɗum, holto gonɗa? Holko Allah wanno caggal nde Aadama bakkodini? Allah yiilimo, noddimo, wimo, holto gonɗa? Bele Aadama yiilinoma Allah? Ala, o wonno ni koye suuɗade mo. Ko wanno Allah noddude Aadama? Bele o andano to Aadama woni? Allah ganduɗo miijoji ɓerɗe o ina anduno to Aadama suuɗi. Allah noddiri Aadama ko ha Aadama yiya te jaɓa bakkat mum e yeeso makko. Wasde Aadama ɗoftade Allah haɗani Allah yidde mo. Holko Aadama jaabi nde Allah wi ɗum, holto gonɗa? Bindi ɗi mbi Aadama wi, mi nani teppe ma e nder ngesa he kulmi, waɗi noon komi ɓandu meeru dogmi cuuɗo yimi. Allah jomiraɗo o wimo, mo andirma ka ɓandu meeru? Mate a ñaami e lekki ki kannomami ki? Aadama jaabi mo wi, debbo mo dokkuɗami o ko on rokkimi e lekki he ñammi. Allah jomiraɗo o wi debbo o, holko mbaɗanta ɗum? Debbo o jaabi, ko baajol ngol funtimi ñammi hen. Mbele on nani ko Aadama e Hawa jaabino Allah? Gooto e maɓɓe fof woni e takkude goɗɗo o. Aadama takki Allah e Hawa wi, min mi waɗani hay hunde, an Allah ko debbo mo dokkuɗami o toñi. Hawa kañumne fayi fof e hoore baajol leydi ngol wi, wona min dey ko baajol ngol ko kangol funtimi. Kono Allah gandunoɗo ɓernde neɗɗo o ina anduno ko kamɓe ɗiɗo fof goofi lawol mum. Allah ñamminani ɓe e ɓiɓɓe lekki he, kono seytane ne ñamminani ɓe e ɓiɓɓe lekki he. Seytane ina wawi hirde neɗɗo funta ɗum, kono wawa duñde ɗum e bakkodinde alay sago. Seytane funtino Hawa, kono ko Hawa e hoore mum welano ñamde e ɓiɓɓe lekki he. E ko faati e Aadama, bindi ɗi mbi wona kanko funtano. Aadama suɓinoma rewde lawol hoore mum, manam lawol Ibilisa. Aadama ina anduno no feewi ko Allah yamirno ɗum ko, kono suɓi ko wofde lawol peewal rewi e lawol oñaare. Te o haɗani tan e wofde Allah, kono kadi o fawti hen bakkatuji goɗɗi nde o takki goɗɗo toñange makko nge. Ha hande yimɓe ina pawa toñangeji mumen e koye woɗɓe, kono Allah ina andi gonga o. Allah ina haalde e ma hande ina wiya, holto gonɗa? Jaabomi, holko mbaɗɗa? Holko waɗi aɗa salo heɗaade e gonɗinde kongolam? Ko waɗma añde kabaram? Ko waɗi aɗa tooña bande hono ma? Ngati ina winda, jomiraɗo o wi, min komi gurɗo, ma yimɓe fof ndicco e yeesam, ma ɗemɗe fof jettam, min Allah. Hono noon gooto e men fof ma jaabono hoore mum e yeeso Allah. Joni noon jokken ha nanen no Allah ñaawiri baajol leydi ngol e seytane e Hawa wondude e Aadama. Bindi ɗi mbi Allah jomiraɗo o wi baajol leydi ngol, ɓayri a waɗi ɗum ma huɗe e hakkunde jawdi ndi fof e kullon ladde kon fof, ma wattu yaarude reedu, ma wattu ñamde pundi leydi ñande fof e gurdam ma. Mami wat ngañgu hakkunde ma e debbo, hakkunde jibinande ma e jibinande makko, ma jibinande makko moññi hoore ma, ma jibinande ma soppu teppere makko. O wi debbo o, mami tisnu tampere reedu ma jibingol ma musno feewi, kayne ma gilli ma kucce gorko ma, kono ma o halfe. O wi Aadama, ɓayri a heɗima debbo ma, a ñaami e lekki ki kannomami ki, leydi ndi ma huɗe sabu ma, koye lorla itata e mayri ko ñamɗa ñande fof e gurdam ma. Mandi funnane giye e balamaji, ma ñaam puɗi gese,
ko e warñede ma dañata ko ñamɗa ha duttoɗa e leydi ndi gummiɗa ndi ɓayri ka pundi duttoɗa kadi e pundi mbele on ji ko bakkat maɓɓe jibini tampere e mette leydi jorndi e huɗo ñaw e mayde eyi jobdi bakkat ko mayde holko Allah fodatno Aadama e Hawa so ɓe ñaami e lekki ki hannoɓe ki ko ni Allah wino kala ne ñamɗa e makki o ñalawma a mayat mbele Aadama e Hawa ngubbama caggal nde ñaami e lekki he ala kono mbele ɓe mayino on ñalawma eyi ɓe mayino holno ɗum wonirta hono no jiirunoɗen ɗum ni bindi ɗi kalani en e wonde jobdi bakkat ko sertude e Allah joom gurdam on ñalawma Aadama e Hawa mayino to bange ruhu mumen sabu ɓe nattino jokkodirde e joom gurdam nde Aadama e Hawa goofi Allah nde ɓe cerni koye maɓɓe e Allah caggal ɓe gonginino gaño Allah ɓe jaadi e mum ɓe natti jeyeede e gurdam Allah mbaɗen yeru so tawi aɗa jogii añɓe sehil ma woni e yaadude e mumen on sehil wontat gaño ma mbele wona gonga no yimɓe ɓe mbiyata ni sehil gaño ma ko gaño ma hono noon kala nanɗo haala seytaane ko gaño Allah bakkat waɗat heɗɗawo hakkunde neɗɗo e Allah hade men jofnude yewtere men hande holko poɗɗen andude e siftorde ko ɗum ɗo Aadama calinoɗo kalfandi Allah ko tanum kala neɗɗo guurɗo sa woofi yamirore Allah ka bakkudinowo hono noon bani Aadama en fof ko bakkudinoɓe sabu lella diwata ɓimu sora te kadi ko bakkat Aadama serndi ɗum e Allah hono noon bani Aadama enne ko sertuɓe e Allah ko ɗum haal Pulaar en mbi bone ficcat laati bindi ɗi mbi bakkat ko e neɗɗo goto rewi naati aduna addori mayde reɓi e yimɓe fof ngati yimɓe fof bakkudini tani men Aadama certunoɗo e Allah wayno kono catal lekki coppangal weddani holko kewata so tawi catal ngal serti e lekki ki ngal yorat wona te kala caton tokoson ina cengi e mum holko kewata e kon caton tokoson cengi kon e catal coppangal ngal mbele e kon nguura ala kon mayi kankonne sabu kon cengi ko e catal jorngal hono noon bani Aadama en fof mbay kono caton cengi kon e catal coppangal ni sabu bakkat Aadama ko Aadama woni catal jorngal ngal te enen ko e maggal cengiɗen enen fof en bakkudini bakkat tani men Aadama te enen e makko fof nandi jikku ko ɗum waɗi annabi Daawuda windude e Jabuura wi bonande ina e am gila jibinami bakkat ina fawimi gila e reedu nenam bakkat way kono ñaw wiyetengu sida nguni kala mo sida jaggi woppata ɗum ha abada sida warat te safara mum wodani ko hono noon bakkat way ko musiba taariɗo aduna o fof warat halka yimɓe ɓe ha abada te neɗɗo e hoore mum alana ɗum safara kono eɗen jetta Allah kaadi jettor sabu Allah e hoore mum rokki feere nde ganduɗa so en ndewi ɗum ma dandu en e doole bakkat ha abada eɗen poti gonɗinde nden feere jaɓen ɗum noon bandiraɓe e yewtere men arore so Allah jaɓi ma en jofnu simore tataɓere lasli nde ha jiyen no Allah fodanirno Aadama e Hawa e yimɓe fof fodore welde faatude e dandowo joom bawɗe jogornoɗo arde e aduna he danda bakkodinoɓe ɓe e doole seytane e bakkat e jeygol yo moƴƴere Allah jippo e mon te miltoɗon e gonga kewɗo mana mo Allah yiɗi habrude on hande annabi Daawuda windi e Jabuura wi bonande ina e am gila jibinami bakkat ina fawimi gila e reedu nenam